Hello October nin hi thong pang tha he kan tong kho than ha tu zan le jong thong pang lom om tuk kan thei kho rak ngai velo rak lom than ve thong pang tha hi au ma chun kawan then peng lai I aum lo a chun ti ok tha bak lo in rak thei tik zonga na cha ranga thong pang tha rak sia chun sia lo mi dang zong rak khom ven ha chun lai khoman zong kharak to wedding kawanin som na ma kha ka tha jang rak se ve thong pang tha ngai na du I Facebook a narak ngai kholo a sia chun tombuk YouTube kha subscribe rak to lo ngai kho penga si ti kha kawanin thatna comment zonga link kan sia piak na thong pang tha pakhat na sakai ram theng kem blue pen ungto khwa mi ral rangral kap sakhan a mi ral rangral ka pol chu October ni khat zan suimelam pakhat luka mi pi khriam tlai ni an phom na I ral rangral ka panhi an thi I anung khrim in paruk an tlai kho na pina mi pi khriam tlai ni meithal zun sri zong an lak kho avasung loi ve ral rang mi sual panhi tha anung in paruk tlai pi ni meithal zun sri lak kho chu navan lom tuk ve kalomo thong pang tha panhi nak kajin ramkul phapun peng nubo thi khwa le a akal mi ral rangral ka pol chu September ni kul len ruk a khan ni pi khiam tlai ni an phom na I ral rangral ka parha leng an thi I hiam atur mi zong an tam sungloi tu khoye ral rangral kap miswal indu mang mi parha leng tha pi ni hiam putter mi tam chu navan elom tuk ve hoi kalomo thong pang tha pathum nak pe khuram then lapataim peng kampiu chi khwa a ai chocolate mi ral rangral ka pol chu October ni khat jingka swimlam pakol la cheu tluka mi pi khiam tlai ni an phom na I ral rangral ka panhi an thi I mi pi khiam tlai ni meithal zun ni zong an lak kho avaro puive ral rangral ka mi pi mitli he akan chia tu panhi tha meithal zun ni lak kho chu navan elom tuk ve kolomo thong pang tha palinak tani tari ram then tani tari peng tingkhun khwa a mi pi khiam tlai le ral rangral kap anika I chuka do naka ral rangral ka prok chu mi pi chung I sual nak phun zakip to le min ong hlan cha a nun nak thap in ral tuk chu kan nun nak ni achal hrim lo ti in September ni som thuma khan mi pi khiam tlai sina ani up avathum alve hiban tuk ding bakhe sako hina pol hi atu ai up mi minung prok zong hi ram in ral rangral kap ni an dak tlai mi na an si ti se achan rem ambo I achan rem bokin ni pi khiam tlai sina an loi ko he navan elung hui tuk ve kalomo thong pang tha panganak mun ram kul ji peng ayu tong khokam a mi ral rangral ka pol chu October ni khat zan le a mi pi khiam tlai ni an phom na I ral rangral ka pali an thi I hiam atur mi zong an avasung loi ve ral rangral ka pali tha hiam putter mi chu navan elom tuk ve kalomo thong pang tha paruk nak kayin ramkul meoti khopi a ral rang ral boy ong na u chu a hoi lepol he ke TV a ankal I sila zu tamtuk atong I arit tuk cha a October ni khat a athibe ti ase tha to ke ma te I film tol hiti a tha tuk ve mi sako mi pi khiam tlai thadit hawlo te in ama ten ai film tol chu navan ilung hui tuk kolomo thong pang tha pasri nak tani tariram then longlung khopi lawa ka zung le thoyo zung a mi ral rangral ka pol chu September ni som thum a mi pi khiam tlai ni an phom na I ral rangral kap athi mi an na in azat set bel fiang in thai kho asri lo athi mi chan ti cha fiang pup ko he navan elom tuk ve kolomo thong pang tha na thai mi thong ni lunglom nak ampek lai ti azum nak ngai thong pang tha po achun chim kho peng ka wani zom lai lo achun tio ka tha bak lo na cha ranga thong pang tha rak si ve achun sial lo midang zong rak khom ve na thaizana thong pang tha he ka ne tong than halai bye bye